салом алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии таҳлилии тоҷикистонро бо натиҷагирӣ аз муҳимтарин ҳадафҳои рушд дар мамлакат манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. дар ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва иқтисодии иҷтимоии мамлакат паём чун падидаи нек, механизми доиму амалкунанда ва пешбарандаи ҷомеа пазируфта шуда, амалӣ шудани нақшаву вазифаҳои имрӯзу фарду ва пеш аз ҳама мутобиқ ба талаботи замонро дар ҳамбастагӣ бо роҳу усулҳои самарабахш тарҳрезӣ менамояд. ин ҳуҷҷати мукаммал чун дастурамал ва муайянкунанда хоса таҳкимбахши равандҳои рушди сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоии давлат аст, ки баррасии муҳимтарин масъалаҳоро фаро мегирад. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ дар баробари таҳлили вазъи воқеии соҳаҳои иҷтимоӣ, ҳамзамон бахшҳои асосии иқтисодиёти мамлакат аз ҷумла саноат ва нишондиҳандаҳои истеҳсолии он дақиқ матраҳ гардид. дар ин замина дар 3 соли оянда дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат ташкили 30 парки технологӣ ва роҳандозии тарҳҳои нави бунёди коргоҳу корхонаҳо ба нақша гирифта шудаанд. тафсилоти бештар дар гузориши Зоюшои Тағоимрод. ҳамасола бо афзоиши шумораи аҳолӣ талабот ба ҳама намуди маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ аз ҷумла равғани растанӣ зиёд мегардад. ин дар ҳолест ки ҳоло корхонаҳои равғанбарории Тоҷикистон ҳамагӣ 22% талаботро хонае мегардонаду боқимонда аз хориҷи мамлакат ворид карда мешавад. барои то 70% таъмин намудани бозори дохилӣ бо равғани истеҳсоли худӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор ва тавассути истифодаи технологияи муосир афзоиш додани иқтидори истеҳсоли корхонаҳои равғанбарории шаҳрҳои Душанбе, Бохтар ва Конибодомро барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта муҳим шумориданд. бо баробари ба кор даровардани ин корхонаҳои қайд гардида, иқтидори истеҳсолии корхонаҳои равғанбарории мамлакат ё ва таъмини аҳолӣ бо равғани истеҳсоли ватанӣ ба 70% баробар мешавад, ки ин ҳам яке аз нишондиҳандаҳои хуби соҳаи саноати хӯрокворӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад. соли 2022 дар доираи солҳои рушди саноат беш аз 500 коргоҳу корхонаи саноатӣ бо таъсиси 6000 ҷойи нави корӣ бунёд гардид ва ин раванд бо мақсади амалӣ намудани ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ боз идома меёбад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олӣ ҳамзамон ба масъалаи истифодаи захираву имкониятҳои истеҳсолӣ аз ҷумла бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва коркарди маҳсулоти ватанӣ то ҳадди ниҳоӣ, барқарор кардани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда, ҷалби сармоя, коркарди пурраи нахи пахта ва ба роҳ мондани номгӯи нави маҳсулоти ивазкунандаи воридот таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат дар 3 соли оянда дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат 30 парки технологӣ ва 5 маҷмӯаи насоҷии коркарди ниҳоии нахи пахта бунёд карда мешавад. ин 5 маҷмӯаи насоҷии коркарди ниҳоии нахи пахта дар шаҳрҳои Кӯлоб, шаҳри Душанбе, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ноҳияи Қубодиён ва шаҳри Конибодом сохта ба истифода мешавад, ки маблағи зиёда аз $1 миллиард Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. ҷидди коркарди пурраи ашёи хоми пахта дар ҷумҳурии Тоҷикистон замина мегузорад, зеро ки пахта яке аз боигари асосӣ ба ҳисоб меравад, дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро дорад, яъне ки то коркарди ниҳоӣ агар ба роҳ монда шавад, қариб 10-15 маротиба аз ҳамин арзиши нахи пахта то маҳсулоти ниҳоӣ фарқияти калон дорад, ки яъне ки то 10 баробар боз фоидаи калон дорад. иқтидори истеҳсолии содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон низ баланд бардошта мешавад. солҳои охир бо мақсади рушди соҳаи саноат, ки яке аз заминаҳои асосии рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини сокинон бо ҷойҳои корӣ маҳсуб меёбад, тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардид. айни замон дар мамлакат 2800 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият намуда, дар онҳо 85 000 нафар бо ҷойи кор таъмин ҳастанд. иҷрои саривақтии нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳкимбахшандаи соҳаҳои афзалиятнок мебошад, дар раванди иҷро пайваста бо натиҷаҳои назаррас ба қайд гирифта мешаванд. инак бо такя ба нишондиҳандаҳо дар вилояти Хатлон дар баробари муваффақиятҳои соҳавӣ дастовардҳо омӯхта шуда, нақшаҳои нави амал пеш гирифта мешаванд. гузориш дар ин хусус.
ساکنان وطندوست و مهنتقرین ولایت ختلان با جانبداری از سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان همساله پیام‌های پرزیدنت مملکت را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرمشق کار خود قرار داده با تطبیق عملی نشاندهنده‌های آن به نتیجه‌های چشمرس اقتصادی و اجتماعی رسیده در این مسیر استوارانه پیش رفته ایستادند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی مملکت تاکید نمودند که دولت و حکومت تاجیکستان هنوز از آغاز صاحب استقلالی پیشرفت با مرام ساحه‌های مهم حیات جامعه، حفظ اجتماعی اهالی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ را یکی از سمت‌های اساسی و افضلیت‌ناک سیاست خود قرار داده برای رسیدن به این هدف‌ها همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. مقصد از عملی ساختن تمام اقدامات در سمت رشد علم و معارف، بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی ملت، منتظم بهتر گردانیدن سطح و صفت تعلیم و تربیه کادرهای به طلبات زمان جوابگو می باشد. در خطار انشاءات‌های گوناگون خواجگی قشلاق به واسطه به سمت معارف توجه زیاد ظاهر می نمایند و هر نوگانه‌ای که هر یک کشاده شوی مؤسسه‌های تعلیمی که در شهر و ناحیه‌های ما به انجام می‌رسد، این استوار گردیدن زمینه مادی تکنیکی مؤسسه‌های عمومی ولایت و همزمان پره به تعلیم فراگیری خوانندگان و به این وسیله آوردن شرایط مساعد برای اشتراکداران روند تعلیم یعنی آموزگاران، خوانندگان، پدر و مادران به شمار می رود. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با استفاده از این همه شرایط و امکانات فراهم گردیده اهل آموزگاران به بهداشت صفت تعلیم و تربیه خوانندگان مخصوصاً جهت از بر نمودن فن‌های دقیق، آموزش زبان‌های خارجی و دیگر دانش‌های زمانوی آنها دقت مخصوص ظاهر می‌نمایند. طور آموزگاران ابراز داشتند بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، صنفخانه‌های برهوا از جمله کابینت‌های فنی خیمیا، فیزیکا، بیولوژیا، استرونومیا، گیومتریا، طبیعت شناسی، متماتیکا، جغرافیا، صنفخانه‌های کامپیوتری، کتابخانه‌های الکترونی، آمادگی دفاع حربی و امثال این امکان می‌دهد که خوانندگان از شرایط ارزنده علم آموزی بهره‌ور گردند. مثلا در ناحیه خاولین کشاده شدن مکتب رقم 18، در شهر کولاب کشاده شدن مکتب رقم 47، در ناحیه همدانی مؤسسه تعلیمی رقم 42 و همزمان یک قطار انشاءات‌های دیگر در ناحیه‌های تیمورملک و پنج و بلخی و شهرستان تیمورملک اگر براه مانده شده باشد و بر زمین ساخته به استفاده دادن یک قطار مرکزهای تعلیمی برای معلمینی که بعد از درس یعنی کارهای بیرون از صنفشون را در محفل‌ها براه میمانند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام امساله خود به مجلس عالی مملکت مکتب را به حیث بارگاه علم و دانش، سواد و معرفت و آموزگار را چون شخصی مفکوره‌ساز و تربیتگر نسل نورس اعتراف کرده به آنها ارج و احترام گذاشتن را از جمله مسئله‌های مهمترین دانسته ابراز داشتند که از 1 ایول سال 2023 مزد مهنت کارمندان مؤسسه‌های معارف، علم، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی و استیپندیاها 20% زیاد کرده شود. این و دیگر دستگیری‌های پیوسته دولتی باعث روحبلندی اهل آموزگاران خصوصاً کادرهای جوان ساحه گردیده ذوق و مسئولیت آنها را برای باز هم بهتر و با طلبات زمان جوابگو گردانیدن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس زیاد نموده است. در یک چند شهر و ناحیه آموزگاران جوان را با زمین‌های نزدی حولگی و قرض‌های امتیازناک تأمین نمودند. خیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت قید نمودند جوانان را از دلخواه ساحه‌های پایانی جمع‌آوری کرده تربیت کنید و این الکی از آن گواهی می‌دهد که راهبر دولت نسبت جوانان نظر نیک دارد و کوشش می‌کند که در ساحه‌های گوناگون حیات جمعیتی جوانان فعال باشند و توانند که برای آبادی این کشور، برای باز هم بلند نمودن نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی خدمت کرده باشند.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба масъалаҳои беҳтар намудани дастрасӣ, сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, инчунин рушди шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ аҳамияти хоса медиҳад. ҳамасола дар асоси паёми роҳбари давлат, кормандони соҳаи тандурустии вилояти Хатлон баҳри устувории заминаҳои моддиву техникии иншооти тандурустӣ, дастрасии аҳолӣ аз хизматрасониҳои сифатноки тиббӣ ва таъмини амнияти санитарии қаламрави вилоят пайваста тадбирандешӣ менамоянд. дар соли 2022 дар соҳаи тандурустӣ ҳам дар самти сохтмон ва ҳам ворид намудани таҷҳизотҳои муосири ҳозири замон ва ҳам иҷроиши норасогии табибон, яъне ки ҷалб кардани табибони ҷавонро бо кор, бо ҷои кор буд. ҳамзамон 44 адад иншоотҳои сохтмони беморхонаву марказҳои саломативу бонгоҳҳои саломатӣ ва коллеҷҳои ғайридавлатӣ мебошад. ва ҳамзамон бояд қайд кард, ки дар соли 2022 тибқи нақши чорабинии мо ки 266 адад муассисаҳои соҳаи тандурустӣ бояд аз таъмир бароварда мешуданд. то имрӯз аллакай ба 243 адад иншоотҳои соҳаи тандурустӣ таъмир гузаронда шуд, ки ин 91.6% нақшаро ташкил мекунад. 94 адад муассисаҳои соҳаи тандурустӣ аз ҷумла марказҳои саломатӣ ва бонгоҳои саломатӣ дар 8 ноҳияҳои вилояти Хатлон ба нақша гирифта шуд, ки айни замон дар 52 адад марказҳои саломатӣ ва бонгоҳои саломатӣ он аллакай таъмир оғоз гардидааст. барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии аҳолӣ ба он, бунёди муассисаҳои нав аз навсозии муассисаҳои мавҷуда ва бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонидани онҳо зарур мебошад. бо ин мақсад танҳо дар 2 соли охир аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба муассисаҳои тандурустии кишвар ба маблағи зиёда аз 1 миллиард сомонӣ беш аз 200 номгӯи таҷҳизоту дастгоҳҳои муосир дастрас карда шудааст. масъулини раёсати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Хатлон иброз доштанд, ки маҳз бо дастгирӣ ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои тандурустии вилоят бо дастгоҳу лавозимоти муосири соҳа ва бозомӯзиву ҷалби мутахассисони баландихтисос имкон фароҳам овард, ки якчанд амалиёти ташхисиву ҷарроҳие, ки қаблан дар вилоят гузаронида намешуд, ба роҳ монда шавад. 28 намуд ҷарроҳиҳои ва ташхису тавобатҳое ки дар вилояти Хатлон гузаронда намешуданд аллакай ба роҳ монда шуд. ҳамзамон 38 нафар ҷавонони мо дар хориҷи кишвар, яъне аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштанд ва айни ҳол онҳо омада дар вилоят хизматрасонӣ тиббӣ карда истоданд. ҳамзамон дар самти ташхисгузорӣ бошад, агар дар маркази ташхисии тавобатӣ беморхонаи клиникии вилоятӣ мутахассиси ҷавони мо ки ташхиси компютерӣ, яъне томографӣ мегузаронданд, аз курси бозомӯзӣ гузашт ва 5 намуди ташхис гузаронии навро, усули нав, ки дар вилоят гузаронда намешуд, аллакай ба роҳ монда шуд. ҳамзамон дар маркази эндокринологии вилоят низ ҳамчунин баъди ворид кардани таҷҳизоти муосири ҳозиразамон ташхис ва тавобати навҳоро ба роҳ монданд. дар маркази ҷарроҳии вилоятӣ бошад 11 намуд амалиётҳои наве ки то ҳол дар вилоят гузаронда намешуд, яъне ки ин дар омосҳои майнаи сар, омосҳои стулмӯҳраи миён аллакай ба роҳ монда шудааст ва бо муваффақият ба беморон гузаронда истодаанд. сокинони вилояти Хатлон бо азму иродаи қавии ватандорӣ талош бар он менамоянд, ки бо истифода аз шароити мавҷуда аҳлона заҳмат кашида дар рушди иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи арзандаи худро гузоранд. ҷавонони тоҷикистон нерӯи созанда буданд. нақши онҳо дар тараққиёти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа арзишманд аст. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат ба масъалаи рушди ҷавонон ва саҳми онҳо дар пешбурди бахшҳои муҳим диққати махсус зоҳир гардид. ин аст, ки ҷавонони ватандӯсти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар татбиқи ҳадафҳои созанда бо азми нав омодагӣ баён намуда иқдомҳои созандаро пеш мегиранд. ҳоло 43% ҷавонони вилоят дар вазифаҳои сатҳи роҳбарикунанда фаъолият дошта ҳадафҳои рушдро бо натиҷаҳо татбиқ менамоянд. шарҳи Тоҷинисои Файзлобек.
روزها 70% اهالی جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند که سهم و نقش آنها در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت نظررس میباشد. از روی نشاندادهای آماری عین زمان 43% جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در وظیفه‌های بلند سطح راهبر ولایت و شهر، سرداران اداره و مؤسسه‌ها و دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی را بر دوش دارند که با مسئولیت بلند و افتخار بی اندازه از عهده وظیفه‌های خدمتی و دولتی برآمده ایستادند. به ضمن این در حدود ولایت فیصد معین جوانان به حیث معاونان رئیسان و سرداران فعالیت دارند که موقع آنها نیز در تطبیق هدف‌های سازنده دولت و حکومت مملکت ارزنده ارزیابی می‌گردد. پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان امسال نیز برای جوانان همچون یک سند مهم برای فعالیت روزمره جوانان و بسیار یک حجت تقدیرساز به حساب می‌رود، زیرا در این پیام نیز به ساحه جوانان به این قشر آینده‌ساز جامعه نظر خاصه یعنی صدا داد و از زبان خود پیشوای معظم ملت چنین حرف‌ها به زبان گرفته شدند که ما با جوانان خود افتخار کلان داریم، زیرا آنها جوانان با ننگ و ناموس، قوی اراده و با صافدلانه به خلق وطن خود خدمت نموده ایستادند و ما از زحمت‌های ایشان افتخار داریم. خوشبختانه امروز تقریبا 43% کادرهای راهبری کننده از حساب جوانان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تشکیل داده ایستاده است و این باعث خرسندی ما است که نقش جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در ساختار دولتداری و در اداره دولتی یعنی بلند برداشته شده است. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان نقش جوانان در عمومی گردانی، ورزش، رشد ساحه و به شرف پیروزی‌های آنها پرچم تاجیکستان صاحب استقلال در گوشه‌های گوناگون دنیا پرافشانی می‌کند. دوام سال روان ورزشگران در زیاده از 46 مسابقه‌های جمهوریوی و بین‌المللی شرکت فعالانه داشته به این وسیله صاحب مدال‌های طلایی و برنجی و نقرگی گردیده چندین جام‌ها را به دست آوردند. زیرا با تاکید مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت به دستگیری و غمخواری فرا گرفتن جوانان، حل و فصل مشکلات حیاتی آنها و استفاده درست و عاقلانه از این ذخیره استراتژیکی ملی به خاطر آبادی و پیشرفت وطن و تامین امنیت و ثبات جامعه از جمله مسائل مهمترین می باشد که تحت توجه خاصه حکومت مملکت قرار دارد، زیرا تاجیکستان خود کشور جوانان می باشد. در دوره صاحب استقلالی کم نیستند دستاوردهایی که در جرده ورزش از جانب ورزشگران ولایت مختار کوهستان بدخشان طی چندین سالها به دست آورده هستند و خوشبختانه جهان پهلوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان زادگان این ولایت توانستند چند کرات چمپیون مسابقه های بین المللی گردند. سامان محمد بیکوف خوشقدم خسروف که زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند امروز شرف و ناموس جمهوری تاجیکستان را در مسیر بین المللی یعنی حفظ نمودند و البته صف چنین جوانان در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاد است و امسال نیز ورزشگران ولایت مختار کوهستان بدخشان در 46 مسابقه های جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده سزاوار 272 مدال گردیدند که از اینها 81 مدال طلا می باشد. در زمینه اقدام‌های نیک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امسال در مملکت برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه دولتی تربیت وطندوستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 را قبول نمودند. با عملی شوی برنامه‌ها من بعد نیز توجه مخصوص به این ساحه مهم کشور و آینده‌دار مملکت از هر وقت دیده بیشتر گردیده صف جوانان در وظیفه‌های سطحی راهبری کننده نیز افزون خواهد گردید. ساکنان ولایت سوخت با افتخار بزرگ بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های سازنده را عملی می‌کنند. در این دوره تصمیم گرفته شده است که از حساب مبلغ‌های بودجت دولتی جلب سرمایه و با اقدام صاحبکاران وطنی در شهر و دهات ولایت بیش از 12,000 انشاءات ساحه‌های گوناگون بنیاد و نوسازی کرده شوند. در نقشه بنیاد و تعمیر انشاءات در برابر مرکز شهر و ناحیه‌ها اساساً بر رشد دهات توجه خاص ظاهر شده با بنیاد پل‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی، تامینات آب نوشاکی و تشکیل اینفراستراکچور برای جلب سیاحان شرایط و امکانات مساعد فراهم آورده می‌شود. حضرت کارهای ساختمانی و عزم بنیادکاری در ولایت سوخت محمود احمدزاده و ایلوتی باباجان گزارش می‌دهند.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бунёду навсозии биную иншоот фарогирии ҳамаи самту соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ буда, номгӯю ҳаҷми бештари сохтмонҳоро, иншооти инфраструктуру истеҳсолӣ, таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард, бунёди хатту иншооти оби нӯшокӣ, корхонаю коргоҳҳои саноатӣ, иншооти соҳаҳои иҷтимоӣ, хусусан биную иншооти муассисаҳои таҳсилоти миёнию умумию то мактабӣ, беморхона ва марказҳои саломатӣ, иншооти марказҳои савдою хизматрасонӣ, варзишию сайёҳӣ, фарҳангию фароғатӣ дар бар мегиранд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят давоми як сол 2000 иншооти самту соҳаҳои гуногун бунёду навсозӣ ва мавриди истифода қарор гирифтанд. бунёду навсозӣ ва мавриди истифода қарор гирифтани ҳар як иншоот дар баробари он ки дар рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, таҳкими инфрасохтор, афзун намудани истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, ҳалли масоили иҷтимоӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, беҳтар кардани шароити кору зиндагии аҳолӣ нақши асосӣ доранд, анҷоми корҳои бунёдкорию ободонӣ асосу омили симои тоза касб намудани шаҳру деҳот мегардад. дар асоси нақшаҳои генералии шаҳру ноҳияҳо тибқи талаботу қоидаҳои меъморию шаҳрсозӣ бо лоиҳаҳои ҷолибу иҷодкорона сохтию навсозӣ карда шудани бинои иншоот ва маҳал диққати асосӣ дода шуданд. дар ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд корҳои сохтмону навсозӣ ба таври доимӣ идома дошта, дар 11 моҳи соли 2022 дар ҳаҷми 810 миллион сомонӣ фондҳои асосӣ ба кор андохта шуд ва корҳои сохтмону васлгарӣ ба маблағи 1 миллиарду 541 миллион сомонӣ иҷро гардидааст, ки беш аз 122% нишондиҳандаҳои ҳамин даврии соли равонро ташкил медиҳад. маблағгузорӣ ба соҳаҳои сохтмон 1 миллиарду 837 миллион сомонӣ буда, суръати афзоиш 126% таъмин гардид. ҳамаи ин аз сиёсати хирадмандони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. имрӯз гӯшаю каноре нест ки роҳаш мунфарш нагардида бошад. иншоотҳои зиёди истеҳсолию иҷтимоӣ арзи ҳастӣ карда, кӯдакистонҳо, мактабҳои нав бунёд гардиданд. ҳамаи ин рӯҳии мардумро боло бурда, сатҳи зиндагонии мардум ки хеле беҳтар гардида истодааст, ба роҳбарияти кишвар миннатдориҳои самимии худро ҳамеша баён медоранд. дар бунёди биноҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, фароғатӣ, маорифу тандурустӣ, варзишию сайёҳӣ, роҳу пулҳо дар шаҳру деҳоти вилоят 100 иншоот аз ҳисоби буҷети мутамаркази ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди қасри Арбоб, таъмиру муҷаҳҳазнамоии беморхонаи шаҳрии рақами 1 шаҳри Хуҷанд, 3 марказҳои саломатӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва дигар сохтмонҳои зарурӣ, мунфарши роҳҳо аз иқдомҳои амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ободии шаҳру деҳотро бозгӯ менамояд. масалан дар давоми як сол аз ҳисоби бунёду ба истифодадиҳии биноҳои таълимию то мактабӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Истаравшан, Панҷакин, Ашт, Бобоҷон Ғафуров, Конибодом, ноҳияи Диваштеҷ барои 3200 хонанда ва кӯдакон шароити беҳтари омӯзиш ва таълиму тарбия фароҳам оварда шуд ва боз корҳо идома доранд. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд дар радифи силсилаи сохтмону азнавсозии иншооти соҳаҳои гуногун, лоиҳаи аз нав барқароркунии қалъа дар маҷмаи фарҳангию таърихии қалъаи Хуҷанд бо иҷрои лоиҳаи мукаммал вусъати корҳои сохтмонӣ, рассомӣ, ҳунармандӣ ҷараён дорад. таҳия ва татбиқи ин лоиҳа бо супориш ва ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи иҷрои ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ба хотири ҳифзу нигоҳдорӣ ва таъмиру иҳёи ёдгориҳои таърихӣ ки шаҳодати фарҳангу таърихи бостонии миллат далели раднопазиру бебаҳои қадимӣ будани миллати тоҷик мебошад, иҷро карда мешавад. дар партави барномаҳои ҳукумати Тоҷикистон инқадар бунёдкориҳову созандагӣ ҷорӣ ми шавад. бунёди инқадар қасрҳои фарҳанг, инқадар театрҳои нав, инқадар мактабҳо, донишкадаҳо ва донишгоҳҳои нав, беморхонаҳо бунёд мегардад, дармонгоҳҳо, варзишгоҳҳои хеле хеле бемисл. орзуи ҳар як намояндаи фарҳанг буд. инқадар зебо, инқадар толорҳои хуб. ҳамаи ин аз самараи истиқлоли Тоҷикистон аст.
дар баробари иқдому ташаббус ва равона намудани маблағҳои буҷетӣ дар бунёди сохтмонҳо аз ҷониби соҳибкорону аҳолӣ низ дар маҳалҳо иншооти зарурӣ амсоли марказҳои хизматрасонӣ, сайёҳӣ, кошонаҳои ҳусн, толору майдончаҳои варзишӣ, хатҳои оби нӯшокӣ, мунфарши роҳи кӯчаҳо, сохтмони корхонаҳои саноатӣ анҷом дода мешаванд ки аз як ҷониб ба ободии маҳаллу дастрасию таъмини аҳолӣ бо маводи зарурӣ мусоидат кунад, аз тарафи дигар ҳам дар рафти сохтмон ва ҳам фаъолияти иншоот шаҳрвандон бо ҷои корӣ таъмин мегарданд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 714 шоҳраи таъйинотшон гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки аз онҳо дар соли 2022 зиёда аз 110 адад иншоотҳои таъйинотшон гуногун сохта ба истифода дода шуданд. таи солҳои охир бо дастгирии пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Конибодом хеле ободу зебо гардида истодааст. Соҳибкорон низ саҳми худро барои ободу зебо гаштани шаҳрамон гузошта истодаанд. дар сохтмони иншооти зарурӣ масолиҳи сохтмонӣ асосан истеҳсоли корхонаҳои саноатии ватанӣ истифода мешавад. зеро дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои вилоят як қатор корхонаҳои истеҳсоли семент, сангҳои ороишӣ, рангҳои молиданӣ, корхонаҳои мехҳои печон ва истеҳсоли бомпӯшҳо, истеҳсоли дару тирезаҳо ташкил ёфтанд, ки ниёзи ширкатҳои сохтмониро бо масолиҳи баландсифати истеҳсоли худӣ таъмин месозанд. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 811 корхонаҳои саноатӣ мавҷуд буда, наздик 700 корхонаҳо фаъолияти доимӣ доранд. дар доираи нақша чорабиниҳои солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бунёди наздик 700 корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шуда, дар соли 2022 160 корхонаи коргоҳҳои саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, ки ин дар истеҳсоли маҳсулоти воридодивазкунанда ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамоянд. дар асоси нақшаҳои рушди маҳал дар шаҳру ноҳияҳои вилоят то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва аз навсозии 12 000 иншооти зарурӣ амалӣ мешавад, ки дар ободии шаҳру деҳот ва беҳтар шудани сатҳи хизматрасонию беҳбудии рӯзгори аҳолӣ мусоидат мекунанд. пуштибонии комили сокинони вилояти Суғд аз сиёсати созандагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳии ифтихор аз истиқлолияти давлатӣ, ҳадаф, азму иқдомҳои шоиста ва ширкати фаъолона дар корҳои бунёдкорӣ муҳимтарин омили вусъати созандагию ободонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аст. ва бо ҳамин рӯҳия, азму ирода ва нерӯи созанда соли 2023 дар вилоят марҳилаи нави бунёдкориҳо хоҳад буд. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, вилояти Суғд, барои барномаи Тоҷикистон. навсозӣ ва бунёди нақд дар мушкилтарин қитъаи роҳи автомобилгарди Кӯлоб Дарвоз имкон фароҳам сохт, ки сокинон аз хизматрасониҳои сатҳи баланди роҳу нақлиёт баҳравар шаванд. гузориши Нуралӣ Сафомиддин ва Маҳмад Саиди Камол. роҳи автомобилгарди Кӯлоб Дарвоз 158 километрро ташкил медиҳад. таваҷҷӯҳ ва сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузошт, ки ин роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта ба талаботи замон мутобиқ гардонида шавад. натиҷа ҳамин аст, ки дар ҳама фасл ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар ин масир таъмин буда, сокинон бе ягон мушкилот рафтуомад намуда, молу маҳсулотро интиқол медиҳанд. яке аз мавзеъҳои хатарноки роҳи автомобилгарди Душанбе Кулмаро 324 километр ташкил медиҳад. баланд шудани сатҳи оби дарё ва боғоз гаштани мавсими сардӣ пайваста ин қидаи роҳ хароб мегашт. бунёди нақби Дарвоз бо дарозии 364 метр дар шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Кулма қидаи Қалайхум, ки соли 2022 ба истифода дода шуд, мушкилоти чандинсолаи сокинони ин шоҳроҳро бартараф карда, бемушкилӣ рафтуомади мусофиронро таъмин намуд. шукронаи сулҳ, ваҳдат, тинҷиамонӣ ва шукронаи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки чунин шароитҳо барои мо муҳайё кардааст. рост гап, дар даврои пеш хеле роҳҳо қин гузар буданд. сел, санг, роҳҳо маҳкам буданд. ба беморхона рафтан, ба мактабҳо рафтан, хеле душвориҳо зиёд буд. ва шукронаи истиқлолият, ки имрӯз шоҳроҳҳои замонавӣ ва тамоми шароитҳо барои мо муҳайё кардааст. ва солҳои пеш ба шаҳри Душанбе рафтан хеле мушкилиҳо буд, хеле қин буд. ва имрӯз нахостин нақби ноҳияи Дарвоз дар вилояти Мухтори Кӯҳизои ба шумо кушода шудааст, ки хеле мушкилиҳои моро осон кардааст. нақби мошингузари Дарвоз бо шароити муосир бунёд гардида, дар он чароғакҳои равшандиҳанда, аломатҳои ишоравӣ васл гардидааст.
در دوران استقلال دولتی با دستگیری رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان سطح خدمترسانی در ساحه راه و نقلیات بهتر گردانده شد و امروز ساکنان مملکت از شرایط مساعد فراهم گردیده ثمرناک استفاده می‌نمایند. اگر حالت امروزه راه‌های اهمیت محلی، منطقوی، جمهوریوی و بین المللی داشته را با سالهای پیش قیاس نماییم به کلی فرق می‌کند. یعنی مشکل‌هایی که قبلا در این ساحه موجود بود، آن در زمینه عملی گردیدن اقدام‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان راه حل خود را پیدا نمود و حالت راه‌های امروزه جوابگوی طلبات زمان میباشند. در سال 2022 با استفاده داشتن نقب درواز یکی از اقدام‌های نجیب اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان می باشد و سالهای پیش برای گذشتن از همین راه مشکل‌های زیادی را به میان می‌آورد. از جمله مجرای دریای پنج زیاد می‌گردید و راه را محکم می‌کرد و با استفاده داشتن این نقب درواز یک مشکلات ساکنان ناحیه را آسان گردانید و امروز به یگان ممانعت در کدام فصل نباشد می توانند که با سمت دوشنبه یا اینکه خارق حرکت نقلیات را ادامه دهند. بنیاد راه‌های موثر، پل‌ها و نقب‌ها در جای‌های مشکل گذر و دارای خوف طبیعی داشته، دالان‌های ضد ترموی یکی از اقدام‌های بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. مکتب ما در آن طرف نقب جایگیر است و وقتی که برف و باران فصل زمستان می آید یعنی راه‌ها در آن زمان‌ها بسته می شد و رفتن ما به مکتب بسیار مشکل بود. هفته ها حتی ماه ها هم می شد که ما به مکتب رفتن نمی توانستیم. شکرانه صلح و وحدت پیشوای معظم ملت، شکرانه این آبادی میکنیم که برای ما چنین نقبی آباد ساختن و ما در همه فصل و زمان ها می توانیم که به یگان مشکلی با مکتب خود روانه شویم و یعنی تحصیلات خود را در مؤسسه های تعلیمی ادامه دهیم. در این دوره با مقصد تامین نمودن رفت آمد بی ممنوعیت مسافران و حمل و نقل مال و محصولات در تمام فصل سال بین منطقه‌های کشور اینچنین رهایی بخشیدن مملکت از بنبست کمیونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عملی گردیده راه‌های آهن و ماشین‌گذار پل و نقب‌ها ساخته به استفاده داده شده است که سطح خدمت‌رسانی به شهروندان مملکت بهتر گردانده شد. الکی مدت 2 ماه می شود که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از نقب ماشین‌گذاری موثر استفاده می نمایند. قبلا در این موضع را از سبب بارشات زیاد حرکت دشوار و یا از سبب به عمل آمدن حادثه‌های طبیعی موقتا قطع می گردید. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان وزیر سیاست سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جهت نویل گردن به یکی از هدف‌های استراتژی برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی در دهه شیرگاوت یک نقب ماشین‌گذار با درازی 364 متر و پهنایی 8 متر به استفاده داده شده مشکلات چندین ساله ساکنان برطرف گردید. اینک نقش و اعتبار جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در دوام سالهای صاحب استقلال مراتب پنجم است که تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مسائل آب و اقلیم با اتفاق آرا از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جانبداری کلی دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد مقام بین المللی می‌گیرد. 14 دکمبر سال 2022 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبث پنجم تاجیکستان را در سمت حفظ پیریخ‌ها یکدلانه با قبول قطعنامه مخصوص تصدیق نمود. با افتخار قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد دایر به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها با تشبث و پیشنهاد تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که طبق این قطعنامه سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان گردیده. از آغاز سال 2025 من بعد هر سال روز 21 مارس همچون روز جهانی پیریخ‌ها تجلیل کرده می شود. اینچنین مطابق این قطعنامه سازمان ملل متحد تحت هماهنگی دبیر کل این سازمان فوند مقصدناک یعنی خزینه بین المللی هدفناک اعتماد را جهت حفظ پیریخ‌ها تأسیس می‌دهد. باید گفت که سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به مسئله حفظ پیریخ‌ها برگزار می‌گردد. در تاجیکستان جهانی گردیدن تشبث و پیشنهاد نوبتی پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در مسئله آب و اقلیم و با اتفاق آرا و جانبداری دولت‌های سازمان ملل متحد اعتراف و هم‌آوازی شدن هدف نوبتی را چون تدبیر عالی بین المللی در بلند گردیدن آبروی و اعتبار تاجیکستان در عرصه جهانی با خوشنودی استقبال نمودند. شرح همکاران ما
давоми даҳсолаҳои охир тағйирёбии иқлим дар сайёраи замин ба яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир табдил ёфтааст. Коршиносони масоили ҳифзи муҳити зист назар доранд, ки дар натиҷаи зиёдаравӣ дар истифодаи сарватҳои табиӣ ва ихроҷи газҳои дуоксиди карбон дар соҳаҳои саноату нақлиёт боиси тезутун шудани масъалаҳои иқлимӣ гардидааст. тавре маълум аст, обу иқлим бо ҳам робитаи ногусастанӣ доранд, зеро тағйирёбии иқлим таъсири худро ба ҳаёти мо ва иқтисодиёт асосан тавассути захираҳои обӣ мерасонад. муаммоҳои тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои он аз масъалаҳое мебошанд, ки дар ҷаҳони имрӯза таъсири равандҳои он рӯз аз рӯз афзун гардида ҷомеаи ҷаҳонро нигарон кардааст. ҷониби Тоҷикистон пайваста аз минбарҳои баланди бонуфузи минтақавию байналмилалӣ хатарҳоеро ба монанди тағйирёбии иқлим, мушкилоти демографӣ, амнияти озуқаворӣ, вазъи экологии ҷаҳон ба миён овардааст ва маълум аст, ки бо афзоиши ёфтани ин хатарҳо ҳеҷ кишваре дар танҳоӣ ба муқобили он истодагарӣ карда наметавонад. аз ин рӯ пешгирӣ аз ин хатарҳо бидуни талоши якҷояи кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ имконнопазир аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин росто бо ташаббусу ибтикороти худ ҷиҳати ҳалли мушкилоти глобалӣ борҳо баромад карда, таваҷҷӯҳи аҳли сайёраро ба ин масъала ҷалб намуда, ба манфиати башарият пешниҳодҳои худро ироа менамояд. ба ҳамин хотир имрӯз дар натиҷаи талошу заҳматҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси панҷуми Тоҷикистонро дар соҳаи об якдилона бо қабули қадномаи махсуси худ тасдиқ намуд, ки 153 давлати дунё ин ташаббуси навбатии Тоҷикистонро тарафдорӣ намуданд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд ки пиряхҳои ҷаҳонро ҳифз намояд, барои он ки обшавии бесобиқаи пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ, дар сатҳи минтақавӣ ва дар ҷумҳурӣ хеле ҳам зиёд аст ва яке аз масъалаҳое ки имрӯз ҳалталаб аст, ин кам кардани тағйирёбии иқлим дар ҷаҳони имрӯза мебошад. умуман баъди солҳои 90 умуман омӯзиши пиряхҳо қариб ки аз байн рафта буд дар сатҳи ҷаҳонӣ ва инчунин дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соли 90 умуман тадқиқотҳои бунёдӣ аз байн рафтанд ва умуман тадқиқотҳое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ буданд, онҳо ба аз нуқтаи назари илмӣ ҷавобгӯ набуданд. ҳатто пешгӯиҳое буданд, ки масалан пиряхҳои Ҳимолой то соли 2010 аз байн мераванд, ҳатто ҷоиза ҳам гирифтанд, лекин дар асл ин хел нашуд ва барои ҳамин ҷомеаи ҷаҳонӣ ба он рӯ овард, ки мо бояд ки тадқиқотҳои бунёдӣ дошта бошем ва илмӣ дошта бошем ва аниқ муайян кунем. аввалан ки миқдори пиряхҳо чӣ қадар аст, дар кадом ҳолат ҳастанд ва бояд чӣ кор кард ва ин қатъунома имконият медиҳад, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳам орад ва ҳамкориро дар ин бахш зиёд намояд ва тадқиқотҳои илмӣ ба миён оянд, барои он ки маълумот аз ҳад зиёд аст, лекин дақиқии онҳо аз нуқтаи илми асоснокии онҳо аз 10% зиёд нест. барои ҳамин ҳам сиёсати имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаноби олӣ имконият дод, ки дар шаҳри Душанбе дар Тоҷикистон маркази омӯзиши пиряхҳо ташкил карда шавад, ки ин яке аз бонуфузтарин ҳозир имрӯз марказҳои илмӣ ба ҳисоб меравад ва ташкилотҳои ҷаҳонӣ онҳоро пурра ва комилан эътироф намуданд. ба системаи ягонаи ҷаҳонӣ мо дохил шудем ва тадқиқотҳои худро дар сатҳи ҷаҳонӣ имрӯз гузаронда. طبق آمارهای سازمان ملل متحد در جهان امروز بیش از 40% اهالی کره زمین از نارسایی آب تنقیصی میکشند یا زیاده از 1 میلیارد نفر اهالی در دنیا با آب تازه آشامیدنی و 2.6 میلیارد نفر به شرایط عادی‌ترین سانیتری دسترسی ندارند. زیاده از 80 دولت نارسایی ذخیره‌های آب را احساس می‌نمایند. با مقصد حل این معماها پیشنهادهای جمهوری تاجیکستان اوید به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها، تعیین سنه مشخص روز جهانی حفظ پریخ‌ها، اینچنین تأسیس فوند مخصوص وابسته به حفظ پریخ‌ها به جامعه جهانی ارائه گردیده در سمت پیشگیری از عاقبت‌های ناگوار تغییریابی با سرعت اقلیم و حل معماهای آبی که مساعدت فعال می‌نمایند از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهادهای سری‌وقتی جانب تاجیکستان قبول گردید که در بین کشورهای جهان از تشبس‌های بی‌سابقه معنیداد می‌شود. همچنین سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید به مسئله‌های حفظ پریخ‌ها برگزار می‌گردد. اولین مرتبه با تشبس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرصه بین‌المللی ایده تأسیس دادن فوند بین‌المللی حفظ پریخ‌ها پیشنهاد گردید
که ایده مذکور از جانب جامعه جهانی پذیرفته گردید. زیرا اگر ما امروز به پرابلم های تغییریابی اقلیم و تاثیر آن نظر افکنیم، در سطح بین المللی میبینیم که از همه ضرر بیشتر به عنصرهای طبیعی از حساب افزودن حرارت هوا این به ذخیره پریخ‌ها تاثیر میرسد و در این زمینه پریخ‌های سطح زمین که منبع اساسی نگهداری یا جمع کننده آب آشامیدنی در سطح جهانی هستند، به آنها تاثیر بسیار منفی میرسد. در این زمینه قبول گردیدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای در مسئله حفظ پریخ‌ها و تأسیس فوند بین‌المللی حفظ پریخ‌ها این زمینه فراهم می‌آورد برای به تنظیم در آوردن فعالیت‌های کشورها در سطح جهانی در دایره کنوانسیون قالبی سازمان ملل متحد اوید به تغییریابی اقلیم، یعنی که این هم باشد تنظیم پرتافت گازهای گلخانه‌ای در سطح بین‌المللی که بتواند پیشگیری نمودن از بلندشوی حرارت و در زمینه حفظ کرده شوند پریخ‌ها یعنی از آبشوی. امروز جامعه جهانی خوب درک میکند که کاهش و خرابشوی منبع‌های منبع‌های آب‌های آشامیدنی در سیاره میتواند اهل بشر را به فلاکت‌های زیاد جانی، اجتماعی و اقتصادی دچار نماید. از این لحاظ در زمینه قبول قرار نوبتی سازمان ملل متحد که با ابتکار تاجیکستان قطعنامه دایر به مسئله حفظ پریخ‌ها قبول گردید، میتواند برای حل این مسائل گلوبالی هر چه زودتر چاره‌های ضروری مشترک را تهیه و تطبیق نماید. امید میرعلیزاده، بهادوری استم برای برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان. بینندگان گرامی، چنین بود محتوای گزارش‌های برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان. در هفته نو با شما کامیابی‌ها آرزو مندیم. با تلویزیونی تاجیکستان بمانید.